Frederick Triahebwa omutura w'omukatoma ka Kyampangara niwe nataka n'obuhurizi bw'omutwe bwa nyuma y'okuhanantuka aha kikondo ky'amashanyarazi akagobuyabire n'akanuka amashanyarazi omu rw'emikoma kazo nkaruga kikondo ky'amashanyarazi katugiye kwa rw'emikoma naruga kikondo ky'amashanyarazi kyokweta HV 14 nkaruga higuru nagwa ahansi nakanatina gwira hansi nti ubwo umutwe nagutera najyanti nagutera hansi. Frederick Triahebwa uri engineer w'amashanyarazi nagira ngo akaba nakora na company ya Techno 3 aharaine ya Kazo kandi urugendo rwo kumujanja bisarubire rumu no kwihamwa amagufa mu mutekerezo miliyoni igana kandi ubwo hatariyo naronda miliyoni 500 okugaruza mu magufa go mu mutwe deni bamperezo bwire bogaruka kugaramo iguferi gwe no bwire bushikire ubugaramo igufa nyetenga garukayo kugaramo igufa ryanjeri ubikutwara mu kunsemeza kikatwara sente nyingi minonga ziko miliyoni 10 mu kusemeza umutwogo banteka mana ka pira no mukareba ko kaciramo so betenga kuza kubihamu no kugarra higufa so kugarra higufa ncetenga miliyoni 50 konka tuburemezo bunyine munonga akashasha yaza hansi takikora takigera ariya no kurebera buri cumi nabana nibenda kushoma nayenda koraguza none turiyaho arabarya inembabazo kubasa kutuyamba ntorondo kutarabe ubwo nagira nkwiye kutunga sente zakabasa kuzomwihangari ya Kenya kuraguza kandi wakoba naenda kumuyambara bera hasumu ya noti mushanju 2 noti 5 cenda nemwe nshanju na mukaga ningahikirira abakozi ba TV West amakoraga gashakwa Richard nahawe.